kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kaduhain nga rot ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Tumel nga napoluan Tres Marias. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamadamak nga rumrumansaen ni Maria Ana manong nemi. Ni Maria Ana, timuna nga Maria iti biyag ko. Taluda nga Maria manong. Schedule na ita ni Maria Ana. Napangkamim mo na nga nag-dinner, kalpasan na tisaan mi nga nakan, in-take out mi, tisaan mi nga naibus nga arak, ket in-take out mi, ket dito hotel. Nga intuloy mi tinangan, intuloy mi minum, aging ka nga mangan kami manen, itirabaw ti kama. Nabibindas amin digiti talo nga nubiak manong, naiimas dapay amin. Mapnekak, ket tapno malasing ko na sisino, iti kadate ko ken rumromansaen. Kangka ibagbagak no kanon ni Maria Ana, ket agasok akas, Ana. Tiket nasa wen no kastat mangmangin ko nga asog, amok nga ni Maria Ana, ti rumromansaen. Agpapada da amin nga napudaw, nakinis ti kutis da, slim manong nemi, pero mi halos agpapada da. Tilayang saan nga makipada kadakwada manong nemi ket ni Maria Buena. Agsipot ta, no, da Maria Ana ken ni Maria Clara ket kalkalengan nat sukog ti barukong na. Ngem ni Maria Buena manong nemi, na isang sangyan ti kadakkel, salup dumun ti mansanas na. Saan nga mansanas na dikat dumun, suwa. Ngem amin da manong nemi ket talaga nga agbuena sa. Amin da manong nemi ket talaga nga kayat ko amin ida. Wen, awan ti batak, awan ti panawak. Wen ni Ana ti madama kadadakon iti mansanas na ket dito mangik ko dagiti asog na ako na Ana. Ana, sweetheart. Maria Ana. Tumel. Ana. Nagmayata ka rin kami dagiti mansanas na mano. Kalkalaingan nat kadakkel sa natangken. Dagiti adda paset nga natangken kiti so ti kagatek. Ana. Sa kuntoy papaba maron nemi labsak ti pusag na dalya sa ti kliplat nga tiyan na. Kaslasaan nga nangan taplat ti tiyan na manong. Idento tado matikin nan nakin napulutan na. Kaslag papada da manon nemi ti forma ti kuweba. Teko na dari da duma ket kimapo adda kimmartib adda tsaka mo nga magpapada da manon nemi nga kimmartib. Nagmayat manong. Agpapada da nga talo nga Maria manon nemi nga narasay ti kapanagan da. Sana ka marigatan ngumasak-asak aging ka makadanunak iti ruwangan ti kuweba. Agpapadadang manong nemi ti aramidek no ka nga umuna nga nakinnikiniten ti perlas ti tuktok ti kuweba. Ana.
Dumel. Ana. Ah. Oh. Nagmayad, Dumel. Ah. When manong nemi kas iti dati. Dilpa-dilpatak kinikinitik ti pingping. Pingping manong nemi ti kuweba. Sa akong to inuten ng isirek ti dilak. Pagkutsik-kutsik iti baba iti yat. Ruwar. Habang uneg manong nemi ag kuti-kuti. Gadadadamat ka mangikuti asog ni Maria Ana ko. Ana. Ana. Talong oras manong awan ti sayangan mi ken ni Maria Ana. Gat kalpasan manong nemi ti may katlong oras. Sweetheart, gayat ko overnight Saan mabalin? Masapak to pasumrek ti bisyan ng tibigat. Laglag pem. Kasapulan unay nga. Sa bahay. Si katibus. Oras ang kasumsumrek ti pisina. Aso, adumati kita assistant mo. Ha? Saan ang rumbeng? Gusto nga agrobotan. Tetulot kan. Awan tinaramidan ni Maria Ana manunemi na nagtungpal si Mrek Idibanyo nagdigos si Maruno Akmet. Albasan na rimor kami ni iti hotel, intulot ko isuna iti apartment nga pagkaskaseran na tagtrabaho matisuna. Sakbay nga dimsag manunemi iti lugang ko inarakop nakmanen kat naglanang di bibig mo. Tunano manen. Every Monday, di ba? Lunes manin. Tada para Martes mo. Awan. Para Merkules. Dumasakan. Para Merkules adda, di ba? Para Biyernes, MWF. Ngedit mo na kami nga talo. Amok ba't ka talo kami, Ket? Papasik kami nga aming nga Maria, di ba? Ang ganda kami imbestigarak, Ket? Anak ko, ha? Hindi ko ito, adda ti hotel nagwala ka. Sweetheart, kahit kung siyakti kasar mo, awan pa'y dete ti panunod ko. Ngumidawat ko nga kahit kung siyakti kasar mo, siyak nagbaling nga Mrs. Dumel. Siya, aramidag ti amin. Kinapudno naman nun name Jack Amotipilye kadakwada nga talo. Agsipod ta. Numabalin la ko kadawan ti mapukaw ko kadakwada. Ngem kayat kon ta kasawa. Ang arteramidak. Asin nung ata kadakwada. Ano na kun uni? Dagan anda. Ano yan, Jay? Senior citizen. Ala, Diyos ko. Dahita ne. Anyakit din aya po. Ano nga taradya kong kunak? Puan manong naming Miyerkules ni Meten na Maria Buena. Iti date ko. Iti sumitla nga restaurant manong naming iso nga umasideg jo waiter ko na sir. Sa bali manin. Uy, talaman madlaw mo. Allah, sweetheart, nandun ko na jo waiter. Sa bali manin akong daway nga umay kayo ko na ita nga Miyerkules ko na. Di kamen, waiter? Ay, one sir. One ma'am. Sa bali man nga Merkules, nga takay man ng tiyak date. Taapay. At sa bali date na. Awan ma'am. Hanggang nagulbot pa yung waiter. Tigamat nga pit baka dakas.
Dumel. Apay nga may sa restaurant, pangidate mo na kami. Amo ko matkit. Sige. Iyag mo siguro dati mainom ken bulutan, ha? Waiter? Yes, sir. Mawait lang, sir. Sarita ta, Dumel. Please, sarita ta. Dito hindi pagsalitaan ta. Saan dito nga pagsalitaan sa dito na dito yung hotel? Ano pagsalitaan ta? Pundong lagi dito ko na di waiter, di ba? Agi may imbestigarak met kay. Nga na. Talo kami nga Maria iti biyag mo. Maria Ana, Maria Buena, ken Maria Clara. Di ba? Lunes, Merkules, ken Biyernes. Di ba, min? Sige. Oo na. Sweetheart, hapay mo. Siya mo kapipintasan ka. Napintas ka. Talagamit, nabanglo ka. Talagamit, naimas ka. Talagamit, nadungo ka. Talagamit, baka siya kadudunguan, kada kwada, kada kami nga Maria. Sige. Baka siya lang ti mangkukukin ka. Apay, kinukuhan na kon. Kuwan. E di na minsan ko ha, napang kinukwanta sa akam, masulit kan sa nga pa-pedicure. Kana dapat dati, sinukit-sukit ko dati, nabagsit nga simbre, kaya may tulad ko. Di kaya nga tadad dumang Maria, may tulad nga ta, nasukitan dala jay, similsal nga, jay kukom nga narugit nga, no angutam ko nagbagsit, api kaming angutam. Curious ak na ron, no at angot na. Dalan di mainom. Idada kami niti hotel manong data. Kas iti nagtutulagan mi manong name. No agasog ni Maria Buena, kunan, buah. Oh, Dumel, buena. Nang runa manong name no kasta nga mansuet, di kasla dumun nga da iti barukong na. Uri na duwa nga imak manong name, di mangig kami di maysa, sa tuwag dede ko na, buah, sa akong to kinikinit na kasi, buena. Sa akong to, medyo pasil-pasilen ti maysa, kabayatan nga, kirab-kirabak tu manong nimi ti kasla kadakkel ti suwa. Maria Buena. Buena. Siyak tirumbing kasar mo. Siyak tirumbing ayatem, sweetheart. Naging ka nga ti manak manin nemi. Kas iti dati umuna nga kinikinitek ti perlas iti ruangan. Uno tuk-tuk ti kuweba. Sa kundo kinikiniten tek sumbangir nga kiping-ping manong nemi ti kimarti ba kuweba. Sa kundo inuuten manong nemi nga pagkutsi-kutsin nga dilpa-dilpatan naging kapagkutsi-kutsik nga isrit ti dilak ko nung buena. Dumel. Agpapadada amin manong nemi nga managasug. Agpapadada amin manong nemi nga mangibaga nga nagmayat, naglaing ka. Mapanak manen. Buena. Naminsan pa nga nagsalitaan mi kini Maria Buena manong nemi ti may panggap nga taluda. Inamin ko matinggit. Saan ko nakadi? Api kasta ka. Api yung pinagrapid na kami nga talo nga mangrugi tinagan mi ti Maria. Mahilig ka ti Maria? Una, adapi na kiti lalaki nga mahilig ti Linda. Hana? Hindi kiti lalaki nga mahilig ti Linda. Kuna, adamat lalaki mahilig ti Maria.
Sino ko mati mahilig tilinta nga magbaga. Rawanin nga, saan ba yung isot pagsalitaan ta? Sweetheart, di ba? Ibagbaga mang plano mo kasar? Siyak Siya ko siyak siya. Tsaka mo. Nabiganti mo. Ano kami na nagdadiferensyahan mi? Naimas kayo amin. Anapay? Nabanglo kay amin. Anapay? Ay-ayatan kayo amin. No? Sabay ka kabailang timangi kabalay talo. Kasla Muslim. Yung saan ka mata Muslim. Aywan, agbaling ka, i-convert mo ti kwa ag-Muslim ka tapos mabalin lata. Madisit heart, kahit kung nga sisyak lang, dumel. Wan manong name kabaylak nga tamit kabot napintas ti biyag ko, napintas ti negosyo. Kinabudno na manong name at daan akon iti takkel nga balay. At ikabalay ko manong name kit ore na talo. Dahil driver ko, ngayon no kastang mapanak ako bisina, siya klatag drive, kano ada date ko siya tag-drive. Siya ko lang masapul manong name iti driver ko no, aglong distansa. Nigad no, awan ubra na agad, agawit pa lang, magsusweldo. Driver, hardinero, at para dalus, para laba, sa bari mati para luto. Kasi dahil duwa nga babae kan may isang lalaki katulong ko mano. Napintas ti biyag ko. Iso na lang ta, ag problema, asin no kadagiti Maria, ti rumbeng asawain. Biyarnes, manong name insarunukmet ni Maria Clara nga date. No pintas, awan ti paatiw kadakwada. No banglo, agpapadada nga na banglo. Napudaw nga nakinis ti pamagida. Nakinis ti kutista. Immal o ti pamagida. Puro kimartib mano. Tila nagdiferensya ket niya Maria Buena gabot ta panakkelen ti barukong. Naimas dami nagpapada mano. Pero kasta nga rumromansaek ni Maria Clara. Clara. Hanta malipatan manong taday tangarot ti bilin ko. No ni Ana ako na. No ni Buena, Buena. No ni Clara, Clara. Dagad amok no ko ano sa sinut kadedate ko ken madamang rumromansay. No kasanot style ko, laing ko, kadaana ken ni Buena kasta tilaing ko ken ni Clara. Manipod ka na bibig na iti barukong na iti baba. Inutek manong name nga iser kapag kutsi-kutsin ti dila. Adadamat nga agasog da ko na ni Clara. Clara. No kasanot andur ko, kastamat ka da kuwada. No dadto makit siyak pa'y tag-surrender. Taore ko nada na, sige pa ay, sweetheart, sige pa ay, mabayag tuman nga santag kita, nakapara kanya kit mabayag ti makalawas, ti kahit ko kumagit every other night. Uno every night, every day, iso ang gasawatan, sweetheart. Siyak na asawa mo, saan nga daan na kinik Buena? Ano yung bagbaga? Ti amom, saan ko amo? Kinuwali da anak ni Buena, amo damateng nga talo kami nga Marias mo Sungar nga tres Marias. Sweetheart, siyak wen. Siyak sweetheart Siyak Sweetheart siyak. Anak ko basta siyak. Okay, mangibaga ka man tirason. No ape nga sika, itirumbeng asaway. Nga saan nga ni Ana, saan nga ni Buena. Basta, mangibaga ka. Tsaka mo tibaga. Basta. Siyak ti kadudunguan, siyak ti kasasayaatan, siyak ti, basta. Amok nga ipateg, tinapateg ka, gabot ipatpateg ka. Amom nga ipateg,
tinapatig kanya, kabot patpatig na. Uwan. Dito laglagi pa. Amok ni patig, tinapatig kang ka, kabot patpatig ka. Sige, tandanda anak na tang ibagam. Kat ni nga taana. Ni nga taana mano. Anya nga tawad ibagana. Amok kay patig, tinapatig kang ka, tapatpatig kamat, kuna na kata. Kat ni nga tamot buena. Salut-sutag to kadakuana. Hindi damat among ibagada kiti duwa mano. Basta ipatpatig ka kunada. Nagpanunutak, anya nga tatrumpi nga ramidek. Anya nga ta. Nagpa-advise sakmano. Ni paring Rico, may sakada kiti kasusyok iti negosyo. Hinawis ko. Napanggam na ginom, na mas pulutan mi. Ba't pada nga mahilig kami tiya exotic. Pare, nakalagip ka man nga nangawis kanya. Nagproblema ka ron pare. Siya man pala ti lalaki ang problema iti anya. Negosyo, may problema. Babae. Ana, ang problema kat babae, dito ta, ada Tres Marias mo. So, na ti problema. Apay. Asino trumbing asawa ka na ko ana. Asawa am amin ida. Sa matulad mabalin. Masala po, masalang. Pare, anya taramidak. Kasano nga, masubok ko di talo. Pare, para kanya agad hambat nga papadakit. Uri bagam nga naimas da amin, agduduma dalata. Uri bagam nga nabanglo da amin, agduduma da. Handa magpapada bang manglo. Uwan, saan da mo nagpapada bang manglo? Yung magpapada dat ko. Diyak wa nga, diyangar ko na kang Kim Martin. Hindi sumapul ka Kim Maputam, no? Amo mga pilyan. Diyangar barukong da. Kalkalingan na kada anak ni Clara. Ngim ni Buena. Ito, no agtipon da anak ni Clara. Kasi dito kadakkel ti epulo, no? Suwa, dumon. Manaman ako sta. Ngim saan mo kasi dyan, ipag-ibasar eh. At na panunod ko. Urakit at kwartam. Dengan, dumungig ka. Tayo rasas ko keng ka. Apay palang irasas mo? Ibagam lata na. Basta irasas ko keng ka. Aday niya rasas ko manunemi nagtungtong edak. Sige. Padasik man. Pare, di tam nga masuot no ansin no tirumbeng kadakwada. Sige. Okay. Thank you pare, Rico. Ituloy kami nung pulutan ta. Noan niya timbilin mo no insingasing ni paring Rico nga ramidek manunemi sut inaramid ko. Nag-date kami manen ka ni Maria Ana manunemi. Oh, Ana, Inimalpas ti may sarikos. Sweetheart? Nukang ka iti 100,000 pesos. Ano taramida? 100,000 pesos? When? Itad ko keng ka gastusem. Gastusem, iti manungal daw. Makalawas, iti katindugan. Kabi kanak. Kayat ko nga mamuan nuan niya ti pangigastusam. 100,000 pesos. Okay. Di ka na. Tamang dumigat gastusag ton. Kalpasan ti maysa, 2-3 daw. Ibagak ton. No, niya ti nang gastusa. Sakbay nga dimteng ti Miyerkules nga date mi ni Maria Buena manunemi tinawagan na kon ni Maria Ana. Amok nga di schedule mo ita. Ngam kahit kung siya schedule na. Tumawag ka latan. Timawag nga rin.
Ngayon kahit kung agkita ta. Sige. Agkita ta. 3:00. Manong Nemi. Nagkita kami. Wow. Barot arwata ma. Pati kwentas, baro? Porselas? Para sapatos, bag. Pati angot mo, bangbanglo. Wow. Ibang-iba ka ngayon, Mariana. Gabot tayo. Isot nang ikastuhak dinted mo. Napapateg nga arwaten, napapateg nga alahas, kan napapateg nga, bangbanglo. Nagpasalunak pa, kas makita mo. Huwag nga ron. Wow, you're so beautiful, sweetheart. Nakabangbanglo ka pa eh. Ibang-iba ka ngayon, ha? Nako, ha? Dadya inted mo kwarta, ingkatang ko ka na kitay, kasapulak tapno, ad-ad na nga nabangluak, ad-ad na nga napintasak, ken makuna nga nabalurak a babae. Diba? Very good. Very good. Ikaw anak, sweetheart, tinapasyar mo, tinangigastuak ti kwartang inted mo. Adadama rin nga nabangbangluak, adadama rin nga pinpintasak. Idagdate kami Manong Nemi kini Maria Buena. Kastamat manantim bagak kang kuha na 100,000 pesos gastusan. Di kayat mo paging gastuan. Idinalpas nga nga ginastos Manong Nemi, nagsinarak kami. Hindi pa nagsinarak mi Manong Nemi, aumat nagbaliwan tilangana, ngem adut kargana. Sweetheart, masapol nga pabarwem, sapatos mo. Dito yo, para keng ka. Wow. Imbag matang ka na bayag ng tsakimatang di baro nga sapatos ko. Pantalon, brief, ngagkakangina, pulo, korbata. Ano ba eh? Uy, isuot mo dito eh. Napimpintas nga sunglasses mo dito eh. Nabalur, sweetheart. Wow. Totoo, jail mo. Ha? Ano ba eh? Napimpintas dito nga aramating na bangbanglo na imimas. Ay, namimas. Na bangbanglo, may mayat. Suwabe. Ito nga arawatin. Kahit na nga sahon, tindad ko king ka 100,000 pesos. Ingkatang mo, ti para kanya. When? Gabot ta, awan tinapatag kanya, no sa nga siksika. Kawesan ka, ureg ka pumitlaing kang gati kwarta. Kasta pa nung dungog keng ka. Noanyat ka sa pulam, nga makita, nga awang keng kaitid ko. Noanyat tinaskin nga masukatan, no daanin sapatos mo, ikatid ko gatayang para keng ka. Para keng ka. Di amin-amin. Wow. Ibang-iba. Aguri ka. Inikam kanimad ni Ana ti 100,000 pesos? Ha? Akas ba't ti panangitid mo kanya ti 100,000 pesos? Makamukha mi ti katangami kasta? Oo, subsubukan na kami. Siguro. Siyak ti nakalasat, nalasak ti kawala. Anot nangigatangan ni Ana di kiti kwarta na ti 100,000 pesos. Hangin sa pagsalitaan ta. Kahit ko maamon sila. Psst. Rugyan tan ti romansa. Sa aning nga redya, Ana kada Clara at kadata. Nutikat si ka nga buena. Inagkakmet ni Maria Clara ti 100,000 pesos Manong Nemi. Gastusan, iti kayat mo pang gastusan ko na. Ngayon kita kami. Awamat nagbalbaliwan tilangana. Same. Awamat tinted na kanya. Sweetheart? Nang ipanam ti 100,000 pesos ng intid ko. Ginastos mo? At siyempre,
Ibaga mong gastusek, usarek. Amok dumel nga tinangigatangan ni Ana ti 100,000 pesos ket nagpaaylaeng ken kuana. Di ba? Ha? Nagpaaylaeng ken kuana. Para ken kuana lang. Dagiti nangingina nga arwatan nga daalas kada bangbanglo ken da dumapay nagpasalon. Ket namit buena. Medyo mayat man. Tati nangigatangan na ket dagiti para ken ka. Ket siya kanay. Siya? Ket i-invest ko. In-invest mo? Agasam, inal daw nga aging interest. Kahit nga sawin, sweetheart. Kahit ko nga dya kwarta nga nagkapuken ka, imbes nga mapukaw, umad-adung. Ni Ana, siyempre, agluma di kita ginatang ng arwaten na. Diba, maibus, tibang-bang luna. Ken agkupas di kita bag na, kanda arwaten nga ginatang. Kastamat, kinik buena. Di kita ginatang na para ken ka, agdaan, agluma. Diba? Itatasyak, inyinvest ko, kaya't nga sawen, dayo 100,000, kahit posible nga ag $500,000, ag milyon, kasta pinangipatig ko, ti agapukin ka, sweetheart. Nalipatam ka din ti magaking ka. Nga no anyat na patigkin ka, ipatpatig ko men. Ipatpatig ka, gabuta amin nga napatigkin ka, kadipatig ko. Impatig ko ti kwartang inted mo kanyak. Ag triple. Idinto tarig iti duwa nga Maria, daanak ni Buena, agkupas. Diba? Awang ganan siyam. Siyak, aganan siyak. Aganan siya ta. Sweetheart, siyak tirumbing nga yatem, kanikasar mo. Gabuto siyak ti mangipatpatag keng ka, tanapatag keng kanyak, ti amin nga napatag keng ka. Manong nemi ad-addakas la makulkul ti panunot ko. Napatag da amin. Siyempre, ni Maria Ana, kayat na ngamentin na rin ti pintas na. Tapno na pintas, ken nabang lulat ta isunay ti matang ko. Ni Maria Buena, manong nemi, panangdung mo na kanyak, ngimbes nga para kang kuwana. Para kanyak, tinangigatangan na iti kwartang inted ko. Kastamet manong nemi ka ni Maria Clara. Gusto dya ko na imbes nga mapukaw, ngem agdoble, aginteres, umado. Tigat kahit nga suwan, nga napategkan ko na, tinapategkan niya. Ni Rico manong nemi, idesaludsudan na kanyak, no'y naramid ko ti bilin na wano singasing na. Para inaramid ko. Kaskas di. Nga awan ti, nagdidiferensyahan da. Amin dakit siyempre, dapatig dintid ko kadakwada. Ni Ana, para keng kuana, tapno ni kastakit, napintas ken nabanglulat ta. Ni Buena, at adamit na kinaykayat na para kanyak, imbes keng kuana. Ni Clara, ininvest na. Tsaka mo pa rin, ano sino tirumbing ikasar ko kadakwada. Imposible. At damit lamay sa kadakwada, di dumdumam. Ni masino. Ni, daking ka Masino. Kaya tapos na akong problema, isinam amin nida. Ha? Awan may sa kadakwada ng ikasar ko? Katuan, tapos na ako nagsakit tinagam na katalo. No? Masapo nagpili ako. May sa kadakwada. Kahit kung nakasawa. Baka no, tsak itong makasarak. Iti ka sa kadakwada. Isinong harod. Amo ko na sinupilyak. Sino? Basta nagsagana ka. Si kanto di best man ko. Kahit maamam to.
Inton kaldawan ti kasar. No sa sino ka nakuha ti kasar ko. Manong Nemi ad-adda nga kinaykayat ko. Ti babae nga awan sa bali a panunutan na no saan nga siya. Agpaiso manong Nemi nga napatigmet kini Clara tinapatig kaniya. Angem nadagdagsen tiriknak ni Buena, ni Maria Buena. Tawan ti sa bali a panunutan na no saan nga siya. Idinto taniya Maria Ana manong Nemi tiya malabagbagin at pampanunutan na. Ken kang runan ti amin no apay manong Nemi nga ni Buena at kinayat ko gabota isot kadaklan ti barokong. Agpadpada dagiti daana kini Clara, di ba? Ngem naidumduma ni Buena. Nagsipod tawan ti sabali nga napatig keng kuha no saan nga siya para kanyak. Ken tinabak nang abarukong. No kasanod kinabak nang ti barukong na kastamat ti kinabak nang ti puso na. Tawan ti sabali nga panunutin na no saan nga para kanyak. Para kanya. Ningarod Maria Buena manong Nemi ting kasar ko ket ore kasanot pa nagririri daan na kini Clara awan ti maramidan. Ket sana ka nagbidot. Gabot na nakaasawa iti nakadungtungo ngagserbikan niya. Kayat nan manong Nemi ti saan ngagtrabaho. Basta mataripato na. Itad na arig na, amin nga kasapulak inibigat, itemplanak ti kape, nunasken nga subuan na, kataramidan na, nunasken nga digusan na. Kasta, manong Nemi ti lapsak, di kinadungo na. As in nga nakadungdungo. Awan sa bali, panunutin na saan nga para ti pagsayatan. Nang runa, di adan tuwa nga anak mi manong. Ada dapay nga siya si kasuwan nang di kita anak mi kung kunak no ka. Hey, di kita anak tata si kasub sa nga siya. Nalpas ko idang nga siya kaso. Iso nga si kamat na si kasuwek, sweetheart. Ay, sana nga babae nga nang ikasarken ka. Gabot na siya tirumbeng. Gabot na siya talaga timang dungdungan kayo ka. O nga ron, iso ako nak. Imaglagi din tanapanunot ni paring nga Rico, tigas diyang insingasing na kanyak. Pagsintiran, no sino talagang mangipatpatag kanyak. Awan ti kapapatgan, nasang sika, ore awang kanyak, basta antaking ka. Na ito'y nga rod, ti pagkasaritak, manong Nemi, kadagyaman aklaona, iti anos mo, nga nangibasa, ito'y surat, kan pagkasaritak, ang slidikal malay, nga napasamak, kanagyaman akmet iti nasurok nga talo gasot nga naggabuya ken nagdengeg so na lang tasangkon nga mabasa tinagnaganda nga bata na ikat dati nag-message sanda ket sabay ko mata kay padi akti adal ken liwliwa ka magsarmingan ti biag tungar tagyaman nga pagayam mo Dumel. Thank you Dumel, iting ka panang buray detoy unique nga pagkasalita.